କଥା କହୁ କହୁ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ ଝିଅଟାର। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥାଏ ଆତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଛବି। ଭୟର ଭୌଗୋଳିକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଥାଏ କଥାର ସ୍ରୋତ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ। ଆମେ 8-10 ଜଣ ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଉ ଝିଅଟି ବଖାଣୁଥିବା ପ୍ରେତ କାହାଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ଆମ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡୁଥାଉ। ତେଣୁ ତା କଥାର ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ପରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିସାରିଥିବା କଥାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁଣି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ଘଟଣା କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ କେମିତି? ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଢିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ଅପରାଧିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଲାଣି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ପଢନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏତ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପଢୁଥିବା ବା ଦେଖୁଥିବା ଭୌତିକ ସମ୍ବାଦ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ପାଠକ ଓ ଦର୍ଶକ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି ସମ୍ବାଦ ସେତେଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ବା ଲୋକେ ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ରାସ୍ତାଟିଏ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏକ ଘରୋଇ ଏନକ୍ଲେଭର ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା। କଲୋନୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଶାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭଡ଼ାଟିଆ। କୋଉଠି କେମିତି ଘର ମାଲିକ ନିଜେ ରହିବା ସହ ବଳକା ଅଂଶକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଡ଼ା। କୋଠା ନମ୍ବର 246। 2 ମହଲାରେ ରହନ୍ତି ଘର ମାଲିକ, ତଳେ ରହନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ। ବିଟେକ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଘରଟିକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସ୍ ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର 6 ଜଣ ଝିଅ, ବେଶ୍ ଭଲ ପରିବାରର। ବାପାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର। ଘର ନେବାର ଦିନ 10ଟା ବି ପୂରିନି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ। ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା କର୍କଶ ଶବ୍ଦ, ଘଁ ଘଁ ଘଁ, ଯେମିତି କିଏ କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହୁଥିଲେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଏତେ ଶୁଣାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବସି ସିନେମା ଦେଖୁଥିବା 2 ଜଣ ଝିଅ କାନ ପାରିଲେ। କଣ ହେଲା? କିଏ କିଏ? ସେମାନେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଜାରି ରହିଲା। ଏଥର କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ ପାରିଲେ। କିଏ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛି କାହା ତଣ୍ଟି ଉପରେ। ଏହି ମରିଯିବ, ଛାଡ଼ିଯିବ ପ୍ରାଣ। ଏଥର ସେମାନେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ, କବାଟରେ କରାଘାତ କଲେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଶୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଜି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଖ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇ ରୁମ୍ ଆଲୁଅ ଅନ୍ କରିଦେଲା। ଆଲୋକ ବିଞ୍ଚି ହେବା ସହିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ହାତ ମାରିଲେ ଅଙ୍କିତା ଦେହରେ। ସେ ମାଲୋ ବୋଲି ଚିତ୍କାରଟାଏ ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରିଲା ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ତା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ। କେହି ଜଣେ ଆସି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲା, ହାତ ଟାଣିଲା, ଆଉ ତା ଚାଦର ଘୋଷାରି ନେଲା। ଶେଷରେ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରି ଚିପି ପକାଇଲା। ବାକିତକ ରାତି କେହି ଶୋଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ କଥାଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ମଜା ନେଲେ।
व्हाट्सएप ग्रुप रे अंकितार आतंक को नहीं दिन सारा चलिला चाटी। ता परदिन रातिरे पाळी बदलिला। अंकिता परे पाळी आसिला सेई प्रकोष्ठर अन्य झिଅଟିର। ठीक राति 12। लाइट लिभिबार अल्प समय परे गोड़ टणा, हाथ टणा, चदर टणा और तापरे तंटी उपरे चाप। एथर किंतु समस्ते तुरंत पाटितुंड करी लाइट जाली देले और पुणी राति सारा रहिले उजागर। एथर तो सेमाने निश्चित हो गले जे घर भितर कौनसी भौतिक कांड संगठित हेउची। सकाळ हेलाठु पिला माने जेझा घर को टेलीफोन कले। अभिभावक माने कहले से रूम रे राति रे सुओना। तृतीय दिन संध्या सुद्धा सब आसबाब पत्र बाहर कर निया गला। समस्ते अन्य रूम रे सोइले। बाहरु बंद कर देले प्रेत प्रकोष्ठ। राति 12टा। सब आडे नीरवता राजुति करूची। आखपाख कोठा गुडी करू लिभि सारिलानी लाइट। का भा ड्यूटी फेरंता गाड़ी अतिक्रम करिबा शब्द निर्जनता को भंग करुथाई जा। हठात कबाटरे कराघात। से पाख रूम स्पष्ट भावे शुणा जाउथिला शब्द। सेते बेलକୁ समस्ते चेई थिले। धड़ धाड़ करी उठी पड़िले 5 झियो। जणे केवल अनुपस्थित थिला। जाली देले बत्ती सबु। पूर्व अभिज्ञता अनुसार लाइट ऑन कला परे बंद हेबा कथा कांड। एथर समस्ते साहस करी बारंडा को आसिले। धीरे धीरे शब्द मध्य बंद ही गला। समस्ते किछि समय अपेक्षा करी चली गले। आलुओ लिभेई देले। सोइबा को चेष्टा कले किंतु ना। पुणी एक विचित्र शब्द। किए जेमिति कबाट खोलिबा को चेष्टा करूछि। छिटकिड़ीर झनझन शब्द स्पष्ट बारी होई पड़ुथाय। कबाट खोली समस्ते हाथ धराधरी होई बाहरिले। समस्ते मोबाइल ऑन करी रखिले। जने रेकर्डिंग ऑन कला तो किए फोटो मोड ऑन करी रखिला। केही वीडियो ऑन करी रखिला तो किए घर को बा सांग पखकू कॉल खोला रखिला। धीरे धीरे द्वार टपी डाइनिंग स्पेस को आसिले। डाइनिंग स्पेस को लगे अन्य प्रकोष्ठ जहाँ को 2 दिन तले से माने खाली करथिले। समस्ते आसी रूम बाहर पहुंचला बेलकू शब्द पुणी बंद हो गला। सेठी बेस किछि समय बसी आलोचना कले। बाहरु बंद होइथिबा छिटिकिड़ी को लक्ष्य जारी रखिले। इमिति अनेक समय बीतीगला परे सेमाने कथा हेले जे एथर प्रेत उड़ी गला बोली। तेणु सोइबा पई पुणी प्रकोष्ठ को प्रवेश कले। किछि समय परे पुणी शब्द हला ठन ठन ठन। चारि जण रूम भीतर को डेई पळेले भयरे। जेउ 2 जण डाइनिंग स्पेस रे रहिथिले सेमाने भयरे पछकू फेरी चाहिले। प्रेत प्रकोष्ठर बाहर बंद होइथिबा छिटिकिड़ीटी मनକୁ मन उठुछि पड़ुछि। सते जेमिति केही जणे अदृश्य मनीष ताको खोलिबार उद्यम करूछि। सेमाने आ देखि पारिले नाही सेई प्रेत प्रकोष्ठर द्वार को। भय और आतंक रे चिरचिरी उठिले। धाई पळेले रूम भीतर। समस्ते कुंडाकुंडी होई रातिटा बुहेई देले। सकाळ नहेउनु अभिभावक माने आसी पहुंचिले और समस्त जिनिस पत्र बाहर को काढ़ी देले। घर मालिक किंतु एसबू को बाजे कथा कही उड़े देले। केही केही बॉयफ्रेंड माने एमिति करिथिबे बोली कही कथाटा को हालुका करदेले। तेबे जेउ गौड़ पाखरु पिला माने क्षीर आणुथिले तार बाकी पैसा जीवा पूर्वरु देई देबा पई झियो माने तांको पाखको गले। सेठी फिटिला गुमर। अंकिता को जेउ चेहरार झियोटी आसी तंटी चिपुथिला बोली से अभियोग करथिला ठीक सही चेहरार झियोटी को चिन्ही थिला क्षीरवाला। गोरा तक तक चेहरा, बब कटा बाल, चेप्टा नाक और स्कर्ट पिंधा झियो। तेबे से झियो संसार रे नथिला।
ସେଇ ପ୍ରେତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଫଳ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏଇ କିଛି ମାସ ତଳେ ସେ କରିଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ହଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା।